Séntese como tranquila. Non, séntese que está. Porque, sabe que pasa? Eu a veces nestes nos contolle cousas do que eu me acordo. Claro. É de pensar que estou contando unha película de ciencia ficción. Entón, se nos vamos muchos máis anos para atrás, Sí, pero do que recordo eu, o que recordas tú. Claro. Pois a ver, atender. Como iba a escola, a ver. Iba andando, e iba, se cuadra, un día e non volvía en toda a semana, outras veces ao mellor iba unha tarde e xa non iba a mañá, ou ao contrario. Ou sea, empecé a catabla de sumar e non a acabei. O sea que, con eso digo xo todo. Entonces a vida foi moi distinta. Pero bueno, eu tuve moito interés de saber, e fun sabendo, fun escribindo unha carta, máis ben ou máis mal, pero como puden, con faltas, porque eso si que tiña. Faltas, normal, non nos digo que. Pero bueno, fun me valendo. E con 17 anos marchei para Barcelona. De vacaciones. Sí, de vacaciones, a traballar. Aquí iría. Sí. Aquí iría a Barcelona. Escuita. A traballar. Tiña que ir lendo os letreiros, soletreando. A ver, necesitábalo, porque, a ver, era o que había. Bueno, pois, despois de criar aquele irmão, veu outro. E criei-no. E detrás veu outro, e criei-no tamén. Despois tiña 3 en vez de 1. En vez de ir á escuela, dedicábame porque os meus pais traballaban muchísimo, non era porque non tuveran interés de que aprendera, pero pobreños non daba a vida de outra maneira. Entonces, pois, era así a vida. E a escola onde era? A escola era ali en Castro. Aí mismo Castro? Sí, vale. sí. E que viste se iba andando, Claro. ben andando, pero bueno, a escola entonces, vos conocéis outra escola, que era na Casa da Consuelo, aquí o salón que dá por fondo da Era do Huerto. E ali era a escola. E conte como era a escola por dentro, conte? Pois por dentro era un salón dunha casa, vai. Un salón dunha casa sin nada máis, non tiña nada máis. E naquele pouco tempo que fun eu, palpei 3 ou 4 profesores. Sí. A que máis me deu clases a min foi doña Blanquita, que dá con lotería. Sí, a Blanquita que lle dicían do Ronquita. Sí. Dali de San Roque, Sí, eu me sí, acuerdo sí. ya de moi maior, pero sí. Sí, pero sí. Sí, que acordo, sí. Mira, esa profesora deu-me clases a min, deu-lle clases ás miñas fillas, o Jorge non, pero ás fillas sí. E deu-lle clases a unha sobrinha que tiría, non sei, moi pouco tempo, a Maritel. Porque además antes las Quero maestras se dicir- quedaban con muchos anos, con 70 y muchos Claro, anos. sí, pobriña. Entonces, sí. mirad o que era, entonces de aquí a Castro iba andando, e lá ya es que fun máis, vaya. Iba andando, e volvía andando, chovendo, nevando, facendo calor ou frío, por fora. Quero dicir, a vida mira como era, nin para os profesores. Claro, era a pie, Entonces non había aquí isto, non existía tal cousa. Entonces había as clases nos pueblos, e os profesores tiñan que desplazarse desde onde estuveran. E tamén estuvo doña Casilda, que era daquil... Sí, non Agenor, non te recordarás. a que lle morreu outro día a irmá. Pois non sei se lle morreu, non sei. Que vivía por Unha da fábrica que do se chama chocolate. Lola, que se chamaba Lola. A A- Lola era a profesora. Sí, que vivía ali, Bueno. detrás da casa de Don César. Sí. Ai, doña Casilda tamén. Doña Sí, morreu Casilda, outro a día a ver, irmá. viñan as dúas, pero veu muchísimo máis doña Casilda que a doña Lola, que era a propia profesora. Es que doña Casilda non era maestra, toda a vida dio clases, pero ela non era maestra. Claro, Non, pois sí. a que era... Eh, Bueno, murió el otro día con 103 o 4 años. Sí, hace sí, el otro sí. día. Doña Lola, Sí, sí, que morreu. sí, la trajeron de Madrid el otro día. Sí. Pois sí, tamén tuvemos outro profesor que era de Sobrado. Chamábase don Manuel, Manolo lle chamaba.
Aquilo era moi estúpido, pegaba por menos de nada. E min pegoume pouco ou nada porque a escuela, pero estiga, dáballe. Sí. Recordo unha vez que unha veciña miña, a Tilde, ela tamén era daquelas, movida, de mal eso, ben, pero acórdame daquilo que me deu un susto a min, deu-me medo. Colleu unha así, e si, e puxo-lhe o cupo arriba, e tiña unha paleta para mover as brasas do braseiro. E entonces, con aquela paleta, pas no cupo. Pero dele, non era bruto, aquilo era bruto. Pero bueno. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más le podemos preguntar? A ver, ¿qué más? Os profesores antes pegaban cabana. Que? Que os profesores antes pegaban cabana. Non, cariño, non. No, Non había bate, non había nada. No, dice si los profesores de antes pegaban cabara. Ah, sí. Cabara ca paleta dar brazo, Sí, pero bueno, sí. meu pai tamén levou. Estaban un coscorrón ou Meu estaban... pai sí que levou. Sí, yo gustaste libros sin calamao tamén. Meu pai levou un pacto de barato. A ver, que os cuente cuando había fiestas, o sea, a ver cómo se divertían. A que xogo xogabas? A que xogo xogabas? Na escuela, Bueno, a rigoleta, que é isto? Como se xoga? recordas o rigoleta? A rigoleta facía así un arco redondo no suelo, con unha tiza, e despois facías unhas estrías polo medio. Sí, a ver, vosotros le llamáis, nosotros le llamábamos la hocha. Y ahora le llamáis esto como pintado allí en el patio. Sí, le tiraron una pedra y saltaron. La pata coja. Sí, que vas ao couchipé. Pero ahora le llamáis como... La pata coja. La pata coja, no. Yo le llamaba truco. Tenía otro nombre. Truco. Sí, no sé, No, nosotros era la hocha. a rueda, de pan e canela, agarrados uns As canicas xogaban. As canicas. E algúns antiguamente moito, eu a miña mãe que xogaban con pedras a hacer canicas. Porque no había canicas. Sí. Con brincas, con pai xogaba con guitarra. Claro, porque no había piezas que había canicas como ahora. Las canicas son copiadas de las piedrecillas con las que se jugaba. Y después, en vez de con canicas, eran como unas chapitas, cuando empezaron las botellas a traer unas chapas, claro. Pero, claro. Bueno, así, os recreos eran Manu. uns minutos solo. Nada. Unha vidiña esclava e nada. Non era ahora. Non, cariño, non. Ahora é medio hora. Ahora é unha riqueza o que tedes. Sí, demasiado riqueza. Sí. Você vivía aí para riqueza. Vivía aí. Xa. E despois saímos. E despois vamos aquí. E mí tamén, porque non A ver, queréis preguntar algo? A ver, ¿qué más le preguntamos? A ver. Unha vez non había un avión. Como se chama? Non, cariño. María. Non había avións. Mira, teño tantos anos, ainda non fui nunca en avión, nin se me antoxa, Non, porque se non había. Claro. A ver, si hubo alguna cosa que le marcara así mucho en la vida de ella, algún acontecimiento, alguna cosa que le... Non che gustaba xogar fútbol. E Se xogaba fútbol que non había entonces non había televisión, nin a radio, nin nada, cariño. Non víamos televisión, nin nada. Xogaba as canicas. É verdade. E o fútbol? Non, bueno, o fútbol xogaría ca pedra. Mira. Onde estarían as pelotas? Mira, vou vos dicir outra cousa. E é moi gorda, En toda a miña infancia non tuve unha muñequiña, xa falo dunha muñeca, non falo de ningún xudete, unha muñequiña que fora con este dedo. E que ilusión tuve eu por unha muñeca, facía de trapos. Facíamos a cabeza, metíamos de lá dentro, e facía, bueno,
É cas do maíz, cas... Sí, sí. Miña mãe contaba que a abuela que ya facía cas... Co pelo do maíz, claro, a mazaroca claro, do maíz. sí, sí. Despois puñamos o pelo do maíz, Sí. amarillo, era clariño, era moi bonita a muñeca. E os brazos eran abertos, e sí. Non eran con xogo, uns bracillos así como un tubo. Cara, eso se llama bacán, que se me Sí, e puñamos, non, normal nada. Pero puñámoslle as pernas, facíamoslle os pés, e así. Mira que ben cosiríamos, non Bastante. iso, pero facíamoslo, era o que había. A miña abuela ten un Mira, ¿A qué edad tuviste la primera muñeca? Díselo. ¿A qué edad tuviste la primera muñeca? Pois a primeira muñeca ahora non sei dicir a edad, nena. Bueno, más o menos, ¿no? A ver. Hace 12 años. 12 anos. A primeira muñeca directamente miña Sí. regalou a Ana en Barcelona. A Ana, a miña neta. Como sempre oía dicir que nunca tuvera unha muñeca, nin eso, pois regaloume unha muñeca moi bonita que despois regalei a ela para a súa filla. Tuvena muchísimo tempo hasta que... naceu a E Ruth. despois dinlle, bueno, pero agora para que quero, pois. Pero tuve aquel recuerdo como fixo ela, pero diría 50 e tantos anos. Claro. Sí. Porque los reyes de antes eran como ahora, venían cargados de juguetes. Sí. Mira, os reis antes andábamos cantando por as portas. Qué bonito era aquello. Eso no es conseguido. Cantábamos os reis por as portas. E dábanos, pois, se cuadra uns conchos, se cuadra as mazás, se cuadra... A chocolate. ver. No, Sí, o chocolate non existía entón. No, esto pouco. Bueno, chocolate feliz. Nin a nocilla, nin nada. A ver, Porque falta chocolate. bueno, para nós existiría, pero para nós non existía. Claro. Bueno, pois, ese era todo. ¿Ves como ahora? ¿Os parece? No, Que ahora el cumple, por el santo, por el no sé qué. Sí. eu por usar teño que invitar eu. E hasta que non andábamos para aprender cancións, para cantar cancións novas dos reis, cantábamos, bueno, nada, andábamos os rapaces todos, claro, sí. E ao mellor alguén dábanos un par de huevos, ou dábanos, a ver, lo que tiñan. Claro. Porque tampouco tiñan nada, exactamente. Huevo de freír. Claro que sí, claro. O de cocer, Manuel. Claro. Os huevos fáciles. A ver, ¿y esta abuela sabrá nadar? Eu que sei. ¿Sabrá nadar? No, non iba a nadar ao río, non iba a nadar. O meu pai aprendeu na ponte romana. Debaixo, sí, naquele río. Y a ver, Entonces non había tempo. a ver, ¿dónde aprendió a nadar la abuela? ¿Dónde aprendería a nadar esta abuela? Non sei. Na fonda. A ver, Na ponte. Na ponte casinado eu. Aprendín a nadar na piscina de Tribes. ¿con cuántos años? Con 70, o mesmo ano que fixen os 70 anos, aprendín a nadar. Porque O sea, que hace más. ¿Cómo era el título de aquella lectura del otro día? No hay nada. Imposible. Ah, ¿ves? Pois mira, eu non mollar os pés nunca para nadar, poñamos. Para nada, non Más que en la ducha. Claro, na ducha, e onde estaba a ducha? Bueno, efectivamente. Bueno, pero ahora es que Tiñamos sabe. que lavarnos nunha Claro, tina. claro, mira cómo se aseaba uno antes, es verdad. Tina. E cando podíamos íbamos ao río a lavarnos. No, Claro, claro, claro. Suelo que pasa aí cerca, e iba, pero eso cando se podía, cando non. Claro, no, bravo, solamente. Sí, claro. Sí, antes estaba mal. Pois mira, Cocina. Escucha. eu estivera moi mal, muchísimo tempo, despois recordo ben a tarde, e, bueno, xa non vían que facer comigo, tantas cousas e tantas... Estuve 2 anos interesada, non é unha broma, aí 17 anos. O ano que naceu Alejandro. E, bueno, pois un médico que había, se chamaba Don Cesario, non sei se o recordais, e dixo, mire, Encarnación,
nadar. Digo, non, eu non sei. Usted sabe nadar? Digo, non sei eu nadar. Pois usted tiña que nadar, porque lle iría moi ben, moi ben. De feito, foi o que me rescatou o balneario, que vou 2 veces no ano el, de aí o gimnasio e o balneario, creo que son que metei aquí. E cando vou ao balneario, nado moito. Despois, aquí ten piscina fina, e tamén no Brau, nado cando odio, quando a auga está. Pois ten que dar arriba. Sí. A da serra. Sí, aí No. está. Sí, Non no, está de teñen Tenes eles. que llevar a da serra. No, teñen eles pouco, Pero ahora todo o año que está a agua calentita, eso es normal. Sí. Entonces mandou ir nadar. Eu non, é imposible. Pois mire, agora hai piscina e agora usted vai pagar pouco porque non sei que non sei quanto, bueno. E eu dixen que non. Pero a filla que estaba comigo, era máis desta, dixo, pois hai que nadar, hai que fazer o que sea. E a fina xa sabía nadar algo, non moito, pero sabía. Pero a Encarnita pasáballe como a mí, nunca nadara. Entonces, tan boas foron pobriñas, como siguen sendo todos, non podo dicir. Tiñan uns fillos, non sei se un brezo ou non, pero joias. E netos, e bisnetos, todos me adoran, todos. Entonces, pois, mira se foi, que a fina foi e sacou as entradas no Ayuntamiento para ir á piscina. Sacou unha esprela para a Encarnita e para mí. E fomos as 3. Eles puñeronse de acordo, claro. E fomos as 3. E eu, Dios mío, cando fui entrando á piscina, por escaleira para baixo, e vía que me chegaba auga por aquí, digo, ai, Dios mío, son pequena. E chegaba a auga así, digo, ai, bueno, agarrada ali, eu, parecíame imposible, que non. Entonces era monitor o filho da Maruca, do comercio, o Paco, o xusto, e empezou a pelear comigo, e levábame, a ver, primeiro, pois, un con macarrón, un con unha tabla que me daban con ela, pero eu tenho un medo tremendo. E pois un día, moi pronto, aprendi moi pronto. Eu teño moita forza de voluntade de fazer todo o que pode. Entonces, ele díxome, Encarnación, hoxe vai nadar sin nada disto. Non, por favor, eu non podo, non. Entonces ele dixo, mire, usted non teña medo ningún que eu vou con usted. Voulle poñer unha mão aquí, e eu acompaño e usted ten que nadar como nadaba hasta agora. Vi un xeito do que faría eu. Pois sí, acompañoume, atravesamos a piscina, volvemos a atravesar, e despois, cando volvemos de terceira, xa me foi floxando a mão. Xa me iba floxando aquela mão. Por Dios, non me deixes, non te deixo, pero mira, enseguida, nadei sola. Sin que tú te des conta de que te quitaran. No, iba afloxando, non me quitaba, pero iba afloxando e ele acompañaba-me igual. Pero sí, enseguida. En cambio, a máis dela, ainda non nada usa. Claro, ves? Porque puede valer más que... No, porque ela cogió de muchísimo. Claro, claro. ¿Ves? O sea que veis, aprendió a nadar porque de pequeño ni tiempo tendría. E con 70 anos, nada. Claro, que Pequeña río iban a lavar la ropa. Claro, aquí contélle como iban a... ¿Cuál era a lavadora? a lavadora no río. No río, había que ir ca roupiña cargadas ao río e volver e lavar ali cando íbamos para todo o día. Asollábamos, claro, asollábamos a roupa ao sol por ali, e regábamos, e depois... Pero bravo é inverno, todo o año, É logo. E sí que non che ninguna festa, filho. Sí. A vida foi moi tuna de ali para diante, pois, todo. Pero bueno, vamos falar de entonces. Mire, e usted acórdase da Guerra Civil, claro, da Guerra como de España. Daquela miseria. Con cuántos anos acolleu? Con cuántos anos? Non me acordo, eu sei que era cría. Non sei, Nació
133. Non dai as contas. 3 anos. 3, 4. 3 anos, Sí, 15 claro, anos. recordo, pero recordo, 3 anos. Porque marcharon tanta xente O meu no pueblo bisabuelo cando os estuvo. mozos á guerra. Eu un era primo meu, e daquilo recordo, madre mía, moito. E despois a miseria de me libre, da guerra, da posguerra, de todo aquilo. Foi horrible. Horrible. Entonces os que comíamos pan negro, que era centeno, porque cosechábamos nós, o trigo non se vía. E os que comíamos pan éramos ricos, que gracias a Dios o pan, o caldo, as patatas, as castañas, aquilo máis non disfrutou nunca as castañas. Un huevo cando había, a ver, do que había. Un huevo dunha perdida, dunha pita. Claro. Bueno, Pero hai que ter que... ese, foi moita miseria, entón, moita. Porque no mismo pueblo meu, o meu marido pasou moita fame de pan. Moita, e os irmãos, era un rebaño e non había. E moito no pueblo, muchísimo. Bueno, que máis? A ver, que máis me queréis preguntar a la abuela? A ver, Tiene bicicleta. Sí. pero Nicolás, non tenía unha muñeca que iba a ter unha bicicleta. Nin había carretera para andar nela, que era todo camiños, son de pedras, de bulleiro. Porque a carretera de aquí a Castro non existía tampouco. Que va? Ahora existe. Sí, pero parte boa. E Ahora deixaba desde ben noviña que a garrafa do leite a vender á Puebla. Ah, cuéntame. Con galochas. Eso ya se dixo un día tamén, contalle como baixaban as mulleres dos pueblos. E Sí, ella bajaba. as garrafas e unha vez con unha e outra vez con dúas. Hai que bravía. Y vendían leche aquí a la gente de Tribes, que aquí en Tribes los que no tenían vacas, no había los cartón y los No, supermercados antes y non los había cartón. cartón, nin botellas, nin outra o cosa. ano, como o ano pasado había unha vaca que era de gris, foisme, correu por Claro. Y bajaban cargadas a pie con las lecheras de Pilar Grande. E despois subíamos casi en cardiñas para uns e para outros, Claro. cargadas outra vez. Correcados. Claro. Loli, mira. Sí, sí. Como veis, la vida como la vuestra. Sí. Como la Bueno, vuestra. ojalá que non carre como familia nin nadie. Porque mira, ya, porque como cosían, con que cosían as noites, onde encendían a luz. A luz, sí. vela. Unha vela e os candiles de gas. Café. Sí. Que no había luz, no había luz eléctrica. Café. Entonces, con velas y ¿Cómo cosían. Ya estaba Sí, é verdade. Como dormíamos de noches. Como dormíamos de noite, porque as camas non sei, eu non sei se Como eran as camas de antes, dice. Pois as camas de madeira. Mano, tiene. Sí, de madeira. Que tamén as había de ferro. Pero ya se refiere a los colchones, seguramente. E unhas tiñan colchón e outras tiñan xerbón que se facían de palla. Ah, vale. E a outras tiñan as dúas cousas. Nós na miña casa había as dúas cousas nalgunhas. E noutras o xerbón solo. Si non se podía, os pobres non facían como. ¿Y los colchones de qué eran? De lana. De lana. De lana. De lana de las ovejas. De lana das ovellas, rapábamos as ovellas, lavábamos a lana, e lavaba, e metíamos o colchón. E a roupa, feíámola de lá e liña. Non comprábamos roupa. Non había con que. Fiábamos, facíamos chaquetas, facíamos jarseses, facíamos calcetís, facíamos mantas para taparnos, facíamos colchas, facíamos de todo, a mao, a ganchillo, as agullas, como se podía. E tamén as tiñamos colchas feitas coa tiara. Eu tiña unha tía que dicía lá e liño, facías preciosas. E non se facían con estes dos paus que eran de madeira? Non, eso non existía para nós entonces. ¿Por qué? Los Os bolillos. paus relatos que se utilizan para facer as calcetillas. Los bolillos. Sí, que ahora son esas cosas. Ahora son más pequenas, antes eran grandes. Pero tú qué dices unos pavos de madera. Antes aquí se
Calcetar, será? Calcetar, vas a comprar de calcetar. Sí. Ah, pero no era de madera. Claro, Era de ferro. eran de, como, sí, claro, sí. Porque Y se a había que hacer de, de y a todo. de calcetís eran 5. Quédense con 5 agullas, en esos calcetís. Empezarámoslos por encima e acabárámoslos na punta. E a gracias a eso traíamos calcetís e non andaríamos en libros. E que calzado levabas cando eras pequeno? Que calzado levabas cando era pequeno? Calochas. Sabes Agora que hai na ferretería. Ah, pero ahora se usan para de adorno. Ahora son para adorno. Dime quién dijo, son como delas, quién pero dijo. antes... ¿Qué son argaloches? ¿Sabes qué son Sí, argaloches? unhos zapatos de madeira. Son unos focos que se fan Ah, focos. con paus. O suelo é de madeira. Eu sei. As calochas de madeira por abaixo. E por arriba con material. Pero non eran bonitas como estas, que non las faría o papá e cada un quen fora, como se podía. Un rostro dun e rostro do outro, poñenlle, e facíase de todo. E poñenlle clavos por abaixo. E acórdome que cando eu viña co leite, dábame tanta rabia que viña por ver blum, 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 cos clavos. E dixen yo ao papá que me va descanse, papá, eu non quero claro unhas galochas para levar o leite á poeta. É lo que lle queres. Pois poñélleme gomas. E despois poñélleme gomas, porque non calocha. Claro. Sí, que vida, verdad? Nada que agora precioso. Como facía? Facía ruido. A ver, ¿qué dices, Xian? Si llevaba uniforme a la escuela. Si llevaba uniforme a la escuela, a ver, ¿qué te parece si llevaría? Nada, nada. Ni Llevaba la ropa profesora ni os alumnos. ¿Sabes cuál era el uniforme que llevaría? El mismo chaco, la misma falda, la misma ropa toda la semana porque no tenían para cambiarse. Ese era el uniforme. Tías que lavan fotos. Claro, claro. Antes non E non había casa. tiñamos auga na casa. Esa que Ainda era outra. Si, Era para mañar antes se non había casa, dormir fora. E agora tamén. Se non teñen casa, ten que dormir fora, pobre. Mas a casa Você é uma caixa de madeira de pau. cereira, cedilhas. Non hai cantos, cerillos. No, por el Pablo. Bueno, como veis, vamos, muy parecido. Casi Como decía la nota. Sabes? Bueno, a ver, ¿qué más? Si no, ¿qué más le preguntamos? Si no, ya la dejamos. Ahora tiene que descansar. A ver, no. Antes non había coche. Antes había coche de identidad. Cando eu era pequena, os únicos coches que había eran os dos Campero. Xa sei. O único taxi que había era o dos Campero. Como Jaime. E se vía un coche, non todos non estorbaban, non había que ir con cuidado. Os coches non estorbaban. Claro. Entonces, ¿a cuánto iba por hora? 5 horas. Y luego o autobús dos dos Achegueira foi despois. Oi, despois, bastante despois. Sí, bastante despois. Eu só recordo os coches do... Pero si ya era mayor. Xa tiña casa. Claro. Claro. Os que xa tiña que ter uns anos. Porque Claro. Eso foi moito despois. Claro. Sí, moito despois. Entonces nada. Non había nada. No, aquí queres preguntar, Reina? ¿Tú de qué trabajaste os datos de que anos? Non lle... ¿De que trabajó cando se foi a Barcelona? Sí. Ah, de que traballou en Barcelona. Traballei servindo. Niñera de camarera. Claro. De camarera. No. Facía de niñera, facía de limpieza, facía comida, facía de todo. Mira, sirviendo significa que se fue para una casa y en esa casa Estaba hacía, describiendo. claro, hacía todo, atendía a los niños, limpiaba, cocinaba, hacía todo. Estaba todo el día allí. Claro, dormía allí en la casa. Os codicís naqueles tempos en Barcelona, fíjate tú. Os codicís se dicían a
A miña señora queríame moito e eu era pobre. E decía, mira, tú tiñas que ir a Sabadell a perfeccionar o de zurcir, dice, porque tes unha mal para zurcir que ainda non vin a nadie. E zurcía moi ben. Controlaba moi ben de que non me fora un fío onde non tiña que ir. ¿Sabéis que era zurcir os calcetines? O la ropa. Cuando se rompía, cuando los calcetines se le hace un agujerito. Bueno, pues era coserle ese agujerito, pero zurcir era que lo hacían también, que no se notaba, parecía que el calcetín estaba roto. Ahora meten E os calcañares, sobre todo, onde máis se rompían. O cagar un pedo rompes un pantalón. Claro, tamén. Bueno, Eu Manuel. fixo sempre. Manuel. Vale. Pontería las justas. Vale, Non me importa. xa, claro que non. Xa sabemos. Bueno, pues entonces a ver. ¿Qué más? Nada. Nada. Nada, chico. A Rui e a María non me preguntan nada, porque a mí me preguntan algo, pero como de mí xa saben todo, verdad? Vos sabedes todo. A mí no me Claro. Tarde. Bueno, vamos a darle un regalito pequeño por venir. Ay, por Dios. Eso no, Esto es para ella. Porque ella tiene una agenda muy ocupada. Gimnasios, sus casas, sus cosas. Entonces ahora mismo le estamos entreteniendo, le estamos ocupando un poquito de Y huerta, Y huerta, claro. Ahora se vai acabando. Ay, sí. Pero ahora hay hierbas. Sí. Y de peor que a horta. Ay, querida. Solo hay ortigas ahora. Ortigas é de pouco. É de inmundicia, de todo, sí. ¿Veis? Como veis, ela está un pouco ocupada. No. Se eu vou do gimnasio non paro un momento. Muy bien, como debe ser. Agora tampouco me deixan parar. Me dicen, eu estou moi mal dos huesos. Dicen que teño que camiñar moito, a moverme moito, a non quedar Claro, no. Que senón me quedo Adiós. inútil total. Claro, sí. Claro que sí. Bueno, pues eso es un cariño de los niños. Bueno, pues muchísimas gracias. Os niños y a ti. Bueno, a todos. Vale, pues, Bueno, pues,